Berpüsen rejime gotinen hevreddikin. Pişti axaftinen Mesut Pizishkian. Serkomare rejime liderhet buyeren lişerde, u daxvaza lebhorinci velaten çiran bo erişen xosrane, bir yargeha xatemulembiya, axafitine viret kirin. Uragihandin ku, tiguxtan u giringiye ke bi axaftinen serkomare rejime nadin, u de her erişe bo servelaten kendebe bikin. Hervisa Muhsin Eceyi seroke dezgeha dad a rejime, ku digel serkomare rejime li şevreye demkiya rehberi de hefkarinci gotiye, ku emde erişen xwe bo servelaten çiran berdevam bikin. Rewşa nihadi de xuya ku aloziyek tevavli navbera berpirs, u navenden bireveberi, serbazi u evlehiyen rejime de heye, u nişaneya iflasa siyasi ya rejimeye.